Parlok hakani ka video ngonra Shafi begitu kana kalau sim na ka film di Amrisha ya kabal pelat hausnem ajat afusan hakari kesem kali fanyu ibu Shirley ulang meremot ya kawai na kiling sun kaba kalok jung kala aso hayu ha kasing ka jung kasara hakani kapol kau kumpatu di u da ka ong habu baka salet nyo shin syak kawai na conference kaman long London kala ya wer ya u won bang batka Hendrik Shirley ulah kata jaka namar rodan bun kikamba utre kam hadin finyu i bo Shirley ulah boy hak CIA headquarters hak lanti bo unde jaka decryption and analysis department ulah yat dang ba bun teli kiskur diskanos kiba ulah shnahi menchua badha po khaddu ulah boy sha la kading tre do kendit ulah yo kowe ka message na kowe ka sus kam ka tank including Kari pala kaba ulah dan jing dating abun pun senam mencua. Kumba julong kiron kikam kiba kamun kam kibedai mat kikam sintiat kibala bandi syau wala kata kani kapor ke kulin kala mahami u bakini kikot ban kam kila bu ya katanap CIA ha ka jima kaba khrau Shirley ulah persiang antat ya location ulah ong bakade ka Istanbul Henry kulin kala pentut no ya u hadin kata ulah tre da kabawat banyak ya jingkam Henry kaba pendit pat kalong ba enam dan ustad bawat kumau bana mantrak yang nukut hadir bat banges ngi Shirley balik hai yang shelak office bat layo phone ko naksara kata petip ya bakada sula boy hak surba London wala kata nakaliam Shirley watip nomor ulah terakhir ka shano bakalik hakan kapur kim nakal ba namar ba Shirley usno kenja marwe ba unit hai yang bantet ya kita dokumen kipa pala namar ba umshenala matkarak ya kata ya kita ikut ulah sim mira ka joko kopi syaka caka ka bakam kerpang ka berdun kitiat ki bakam kerpang ki bala banyarap ya po trikam kham koloi bat kami ulah sim poi usi pangarpang ndai hapakat du ulah beli ya kawe information ka berdun hak ni documents ka penong ruwe ba un kendit kini ki dikot an kam iba bori sop dak sarkar ki pan i ba kawe ka dun kala karwit bat pendai hi deladi bala itu bat pet bani ba kidan ru kilat par gubor ba pan i kumasis pasan pau mut kiri usi pai ki ba pentup ya ki special force no reference bat ki marine special force jong ka Denmark kani baru kejingat mala khot penong da chief mure ubaderu ubos jong Shirley hakate kami kad ba udang hai Shirley la persiang ban phun ya kasara ndai kamsem la sim satya ya kafun tikam taw Shirley la phano da voicemail saka hakasngi ka bu Shirley ula poya ka office bat walango habaw shem ya umuri ulawat pat kami deti ya umuri ula sim ya Shirley ula khot ya bat kilale siya ka office jong ka O'Brien kabala kalalong ka director Dangshen ka O'Brien kaya tu bakal don ding tombol di no hakawe ni hotel hapo London bat kasara ka de kawe na peding kianot hakan ni kajing sa tombol Shirley hakari ka po ula kan bangit ya kata kajing bat marmari ula kuwa phone ya kasara bat kumta umuri ula pli ya tibi ban pen i ya Shirley ya kata ka khubor hakata ka khubor ban i kala batay ba kumno ki jak sangut kileno kayo bandung hata hotel haka kita kile no klasim sangut nak kita kipi hotel berkat pinjat armut na penyuki hadin kani umuri ulapan i sekawai ka video beli orin na CCTV jom kata ka hotel kabalapan i ya kajing isir kai bakajing itrim jom kata kajing ja bat kapin syaru baksara kadi kawai ni peding kita kilanat haba Shirley ulapai halayi ulas syam sibun mut kinong pataku bor kibala bat sim jing kali ya bat kipulit ka persyang banbe yaki uparlok no Shirley ulayap yu bat pendung ya Shirley haying kelam dan manu pentut hakasngi kibabut Shirley ulah kendu ya umuri bat ya usupai basal wakate mukalib namar ui suba sediuha ya kai kebalaja umla mudur ba kita kileno kila banyak buri lembak kita ki hajat li kiskuti kamera skibadan hapo London klem dakaran banya kumno ki yo banyak hapring jo kata jikamnya upai ba umuri ul kular bakilang kanra batalasi Henry ukalib ulah pa ya syayi hakasni robot Shirley ulah airport ban syawi kamet jok sara ban kitir tar ka joka kat bawa dan haying Shirley ulah banyak pun sutkis ulah shem iwe jin asuha iba kasara kalat hit na uta jung ka penong yu ba usmo melum nak di sut haj mentusong sa haying Shirley ulah pagan sekretary bu program de teki komputer ke baklan ban hak ya security kameras jom kata hotel bat surat kima bajan kata hotel umalung lang ya baru kita kipur bakitarik jom kita kijingsa bu apen ihaki hakamat kita kibalor jong kisamut kileno gelatu ko kali siapa mingi sibakut jumpa ke hotel hari kata gelarung hapo ke hotel belum bak service apa ba dapat bit kilpun ya kita ki prince bat DNA
Klan bersubah sendiri tidak dalam meeting berkawin company kepada Indonesia. Henry ke Eric ke kajing bakla kelonja buat kajingan ya kalau sedang hai tai kentong cuma ke hotel. Ugai nak security japan ke hotel ulah kibitar. Hang tahi ugai nak kileno ulah siap penyap ya ugai nak kita kinung para. But ya ugai pat ha kajing sa wadur. Hotel security marmar wayo cintip sa kajing dah. But kum tahi nak kolek polis. Dak basta pare mat pet nak ta hotel. Kemudian mana-mana kan. Kini kileno kena rumah kawin nak conference room. Berkelakam ketukat ni dapat kita ibaran hak data conference room. Kasara kerasa patron nomor 100% menyerap yang penting kita pada benak Shirley ulah sampai kasur pada banyak baik tidur ulala ban iyo yang ada di tidur kita sangat ni leno. Kini kita umiskan Moskow special force operative barim jong South Africa ubah teng Lawrence usipai ubah kontrak ubah teng host bat ka intelligence officer barim kabak teng kerjen hakajing iper yo kole barumore hakarukum le joki Shirley ulas tu bakilatip yakini kiai baro pilih tu Shirley bang tak dengan tri akan ikam berkilah paru ya bau ni akan ya kan sumar hakasengi kababut Shirley ulaburi ya ucip haka ID badge kejungu bau rakyat yang bak kita security berkeram kanu kajing syaritek hakidik scanners haka office ulah perlu di baro tikot kibron kam ulah peron kam rudak skimar hapo kopletar bencina kawai ke digital kopi haka tahi kami Shirley walej kawai ke jakat dikian berulah pecin sa ya kawai tak senduk haka step kababut par Shirley ulele kendu biang kita ki bahalo cemu baperon kamru ya kita ki printed files ulalis ya baru kikam japo dong umuri kum kajing syat terbom hospital hari Syria berkajing syat ternamding kakim sipai hakari Yemen kepas penyep ya hajat ngut kibriu baru lebar numru ban ai but baru kita ikut dan kam syat rektor baru lepar siru bau unsyon ya ubudam cungunong yap lada ai ya kut man kesan kenta kita kilaki on pa akilat petai kubur di baham pau siapa nak kata banyak pennya kata kajing sabjar Shirley ulapan ya ka full CIA training ka fake passports ka visa ka suloi bat kijing kiwedai bat kita kinong penyap dong kesara hatin juru tak meeting Shirley wal pai syara kedong kali bat ulah kembali peri namar kajing berkat pala haka office umure ulaong na ubudang jong nongyap kadai tanga jeng ka pendami Henry ukalep ulah kedau bakin dai bacim sting ia kan nikam hantar le berkat bagi seriwat ya utang budam rakadi sya ka kajing pendami nang takin sepenuh ya ke aksiden kebakar isir kai hakapo dong training kam hadin pinyui berkalep berketim juu tidak persiang masuk tu kumno Shirley ukopi ya kita ki files kibran kam kira selok ru ya keting trikam jukotar skimmer kabam sima trikam hak komputer bakar pangjuki Henry lala perangkam tangkap perintar Shirley ulah perangkam ya ki files dak perintar perangkam dak kita ki makai strip markopi ya kita ki data dak jengwa lembak security footage ila penting kenapa Shirley ulah kit ya kamat kinetic strip hakawai nak dukan Henry kima pat panmudur kumno usim ya ka bandung sapo bermi sama joko tak beling katakan hun kalawat kamera ya ka yindo Shirley bat kumnore kilalap bau Shirley wala sya kata kejaka dikiat arsin ilale kata jakat dikiat bat ila kamera hangta bat lalap ya kata ka abasidi kemudian hapo jom kata kesenduk ke bau Shirley ulah pegenia mensua ukalap ulah jadi taksidi hak tak senduk batang kajing sawa ulah jasno nak taksidi bat kumta kasih taksidi ke bau Shirley ulah